Сәлем алейкум, үрметлі телесерджілер, сіз хаберлер информацион программасыны сейр этесіні студияда мен Алиме Кайбулаева çalışам. Ve бүгін yayınımızda böyle малимат. Қырым ішчілері асфальтна аланчылықларға қоялар бойле тамир ішлерінен Жұмхурет башы Сергей Аксенов чатышты. Вы посмотрите, ну вы в лужу положили асфальт, ну чтобы удержать мужики. Ну что вы делаете, ребят? Эким хатасы Залина Усейнованы аяттан марум етті. 3 ел девамында қадын махкеме мушаверилер бойынша юрмеге мечбур oldu. Я буду бороться, я до конца буду бороться. Genç sportçu Ayder Асанов яңы ирешмелерге наил ола, келечекте Қырым спортына бұйық есе қошмаға ниет ете. Белі ресам Али Бекиров ненен илхамлана, оның есерлерінен талебелер таныш oldu. Rusия президенті Владимир Путин, Алмания канцлері Ангела Меркель или телефон субет кечірді. Сонки күнлері Украина тарafından провокацион әрекетлер сықлашқаны себебінден Украинаның Женюби шарқында вазиет музакире етілді. Силялы чатышмалар кергінлешкені пек ратсызлай. Бұның нәтижесінде Донбассның бір sıra мескен ерлерінде инсанлар эляк ола. Орталық йықыла, деп айтыла Кремль матбуат қызметінің месседжында. Украинаның тыш ишлер нәзерлігі Русияның ичкі ишлер нәзерлігіне наразылық білдірді. Украина дәренің матбуат қызметі білдіргеніне көре, Бұқара деңіз үстінде Ан-26 учағына қаршы атеш açılғаны иле бағлы. Украин Ан-26 учағы иле бойле вақия февральның бірінде Одесса газ ятағы районында юз берді. Украина мұдафа нәзерлігі білдіргеніне көре, идман учу вақтында учаққа қаршы Русия бұрғу құлерінден атеш açылды. Қара деңіз флотының штабында бұл месседжларны толсынен ялан деп атландылар. Русия мұдафа нәзерлігінде айттылар ки, Украин учағы Тавридаве Крым бір адлы бұрғу құлеріні әңзеде алчақлықта екі кере айланып чықты. Ве бойлелікнен қадимлер ве донатмай үшін теліке яратты. Қырым Жұмхуретінің Назирлер Шурасының чықыш мұшавересі Қарасув базар районында олып кечті. Оның кетішатында район бойынша 2017 сенесі проблема ве истиқбалы музакер етілді. Бұл ерден мұхберіміз София Шукурова. Аварийность, когда делается, когда выдули, подъехали, то есть как бы зачистили, посмотрите, ну вы в лужу положили асфальт, ну чтобы удержать мужики. Ну что вы делаете, ребят? Ну кто старший здесь на объекте, скажите? Старший есть? Старший есть? Кто? Конечно, ну дождь, ну слушай, ну смотри, ну в лужу вот дают асфальт, ну елки-палки, ну что это такое? Ну говорим, ну взрослые люди, ну аварийность, все понятно, мы же договорились, что даже если там где-то влажная погода, машина выдувает, вот сушит, там накрывает вон тентом. Если нету этого, так лучше не делайте, там, ну зачем? Это все, это на 3 дня работа, ну что же это такое, мужики? А? Ну вылетит, ну ребят, ну вы чего? Останавливайте работу, значит, всю, то есть сейчас не надо сейчас засыпать асфальт, пожалуйста, ямы там готовьте. Все, закрыли тему, никакого асфальта не высыпайте. Yollar nasıl tamirlengeni öz közlerinin көрген сон Сергей Аксенов профили дәрелерге bu дәлел бойынша тешкірuf кечірмекні құрушы шіркетке несбеттен келешіклі чарелер бақмақны әмді Қарасув базар районында yollarının тамир етілуі қатты незарет алтына алмақны әвали етті. Бұндан қайры yolbaşçı Қарасув базар районында нақлие мәселесіні чезмек бойынша әмір берді. 15 февраля вы мне уже докладываете полностью с конкретным расписанием в каждом селе, кто будет ездить, когда вы процедуры проведете, как по временной схеме закрепить перевозчиков. 15 февраля защита у меня в кабинете, коллеги. Все транспортные схемы, значит, Нахлупину Виталию Германовичу поручить по всем районам еще раз пройти. Вот я буду по районам приезжать, если буду видеть, что хоть в одном селе, то есть нет возможности добраться до населенного пункта, ну, значит, это вопросы будут главе администрации, коллеги. Чықыш топлашу кетішатында Назирлер Қарасув базар районын мәселелерінің мұзакере еттілер. Жұмхурет башы қайдеткеніне көре Қарасув базар район келечегі парлақ олған районларından бірідір. Амма өгде бежірележек іш жоқ. Қырым Жұмхуретінің сақлық сақлам Назир Александр Галенко Қарасув базар районын сақлық сақлав системасы вазиет ақта тариф етті. Оқайдетті ки Қырымның бұл регионында доғылу севиесі ән юк сектор. Район әйелесі 60 бин инсаны тешкелеті. Впервые начали делать в Белогорской районной больнице уже тромболизис, это лечение инфарктов современными методиками, потому что закупили уже аппараты современные в лаборатории и в реанимацию. По кадрам, к сожалению, Белогорск, ну не к сожалению, так хорошо, что он является городом, но мы не смогли по земской медицине направить ни одного врача, потому что это город.
Поэтому нам нужно будет здесь с администрацией, с руководством района решить две большие задачи, которые необходимы. Это офтальмолог и невролог. Это вот как раз жалобы в отношении этих специалистов, потому что всего лишь по одному специалисту. Нужно работать и в стационаре, и в поликлинике всего один специалист. Не в ЗУЕ мы все-таки, считаю, нам необходимым улучшить доступность оказания медицинской помощи. Мы, во-первых, должны открыть там нашу государственную аптеку. Там аптеки сейчас нет государственной. И в этом году должны открыть и построить два фельдшерских пункта, это в Балке и Зыбино. Ләкин bunyan бәрабер сағлық сақлав системасында тыш әкемлер ве әмшірелер ставкалары әксілтілі. Александр Галенко айтқанына көре графиклер бар. Оларға бинайын тыш әкемлері көй фельдшер әбанай ноқталарына келелер. Бақча әлі көй шурасының рейсі Светлана Алтыш ось мескен ерінің меселелеріне ақында тариф етті. Поселение большое, в него входит 7 сел, а транспортного обеспечения нет. Уже больше года. Поэтому люди не могут выехать вообще, даже в сельский совет, чтобы приехать взять справку. Людям очень тяжело добраться. Поворотного до Богатого 11 километров. Поэтому вот все люди, которые живут в промежутке вот в этом, там 4 села, они вообще практически не могут добраться. В данный момент у нас отсутствует врач-стоматолог, и у нас очень больная тема терапевта. Потому что терапевта нет, и люди вынуждены ездить в Белогорск, но так как в Белогорск не могут добраться, значит, поэтому вообще не могут добраться к этому терапевту. Бақча әлі әкемлер амбулаториясы 12 көйге қызмет көстере бұд тахменен учбинін сан. Ама хастаханеде терапевт әкем еттішме. Бұ вазифе бош. Бүтін юг бір әкемнің бойнуна түші. Ойынды 4 айдан берлі хаста ве чалышып оламай. Хасталарының вақытынче шер әкемлері қабул етелер. 2016 сененің сонундан берлі амбулатория тыш әкімі yok. Бұ әкем хасталар чоқ олғанына бақмадан қысқартылды. Нетижеде сәкенлер қиналалар. Стоматологын чықардылар. Сон медсестры, бірекдане медсестраларын шығардылар. Қалғанар епсі на ярым ставка 50%-ке çalışırlar. Мұнда бір не доктор бар, не бірші бар. Яшылар да қарасуы қатынай, қарт адамдар не қатынап олмай бірші. Ляж алма, ер yok, не аптека бар, не бірші бар. Бір укол yapmaya қарасуға кетмек керек. Ляж алып, мұнда укол yapmaya. Ана өлен меселеден яшайық. Маршруткалар Қарасуға кірмей. Маршрутка бар еді башта. Шынык yok. Ана попутный автобуслара отырып, анда yolda düşем, сон пешком бабам сая километр больницая. Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Karasov Bazar rayonuna iş ziyareti çerçevesinde bir saray içtimai ve iktisadi obyektlerge bulundu. Ziyaret kitişatında memur kaydetti ki bu gibi ufak ve orta müesseseler desteklenuvde muhtaç. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Millet için. Кырым Cumhuriyet başı Kırımның emек ve içtimai imaye nazirı Елена Романовская ile көрішті. Көрішув кетішатында идаре 2016 сене девамында бежерген іштің көстергічлері сесленілді. Емде ағымдаки сене фаалиетінің esas yönelişleri müzakere етілді. Назирлік огынде тұрған esas вазифелерден бірі сақатларға дестек көстерувдір. Сергей Аксенов айрыжа қайдетті ки, имканлары сыңырлы олған гражданлар ішке алынмалары үшін бір sıra чарелер бақылмақ керек. Давайте предпринимателям поможем, может быть, какие-то, не знаю, разработаем ряд мер поддержки, то есть все равно нам необходимо просто кросс-бизнесу, во-первых, вовлечь людей в их процесс, поскольку, во-первых, когда они заняты, то есть как бы они, ну, вы знаете, по-другому себя чувствуют, все равно жизнь у человека другая, когда он чувствует, что он нужен, что нужна его работа, что его труд ценится, то есть как бы это совсем другая ситуация, нежели когда он дома один со своими проблемами наедине сидит. Поэтому, на мой взгляд, то есть надо максимально все усилия приложить, чтобы все, вот 50 тысяч есть работающих, если у них желание в данном случае есть, а я думаю, что у каждого должно все-таки быть такое желание, я говорю, руки нельзя опускать никогда, вот все-таки включиться в этот процесс, и мы должны за руку провести, вот прямо создать вручную условия вот под каждого человека, который вот имеет такие проблемы со здоровьем. Бақчисарай шайырның сакины Сиран Салиев 12 күнлік мемури абстенсон бүгін азат етілді. Еркекні экстремистик эдебият сақланылмасы бойынша қабатлаған әділер. Хатырлатамыз, Сиран Салиев Қырым аскерлері или Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак еткені бойынша яқаланған еді. Махкеме қарары бойынша экстремистик тимсаліні сақланылмасы бойынша адвокат Эмиль Курбидиновге де 10 күнге қадар мемури абске алынув жазасы чықарылған еді. Муддет толған сон о азат етілді. Бүгін Ахмеджетте 35 яшлы Залина Усинованың іші бойынша юқары махкеме топлашуы олып кечті. 5 ел евелсі тиби ярдым хатасы нәтижесінде яш қадын олюм алына оғырады.
Bundan son o sakat kaldı. Keçken senesinin oktябрь ayında Залина Киев район mahkemesine ricada bulunmağa mecbur oldu. Mahkeme Ahmedjet'nin ikinci sanlı bala doğuf evi yaş kadınға 3 milyondan ziyade ruble ödeme tölenmek kararını çıkardı. Lakin tibi müessesenin yolbaşçılığı mahkemenin kararından razı olmadı ve apellasyon şikayet hazırladı. Muhbirimiz Ayşe Şulakova mahkeme toplaşuvunda bulundu ve tafsilatlıca tarif etti. Kıyın tedaviler ve mahkeme dinlevleri, mahkeme tibi ekspertizalardan son nevbetteki karar çıkarıldı. Залина Усиноваға maddi tazminat ödemek gerek. Lakin Ahmedjet'nin ikinci sanlı doğuf evinin reberligi karar ile razı olmadı ve onu yukarı mahkeme instansiyasına yolladı. Залина Усинова sağlığı zayıf olğanı için toplaşuvға kelip olamadı. Onun menfaatını Zulfira İbrahimova ve adliyeci Mikhail Belkin korçaladılar. Diğer tarafını ise ikinci sanlı Ahmedjet doğuf evinin hadimleri ve baş Kim Ilya Glaskov takdim ettiler. Bugün Ahmedjet'nin ikinci sanlı bala doğuf evinin eşinde üçüncü taraf sayılgan Kırım Cumhuriyeti'nin Sağlık Korçalaf Nazirligi ve Nazirler Şurası celp etülüğü hakkında resmi ricalar seslendirildi. Yukarı mahkeme ikinci tarafının şefaatini kabul etti. Böyle karar ile Zalina'nın adliyeci de razı. Lakin üçüncü tarafını celp etüv ceryanı devamlaştırır dep saya. Bunun bir sırada eğer mahkeme bizim karamızını kabul etse, üçüncü tarafda paralarını ödeyecek. Öz bücretinden yükünü onların boynuna koymak maksadıyla onlardan celp eteler. Ahmedjet'nin ikinci sanlı doğuf evinin baş hekimi İlya Glaskov, Kırım Cumhuriyeti'nin Sağlık Saklav Nazirligini ve Nazirler Şurasını ne için celp etkeni akta böyle izahat berdi. Вы слышали, собственник. Hatırlatamız ki 5 yıl evvelisi kesarevo sечение ameliyatı ile 3 bala doğan son çok kan joyğanından sebep Залина Усинова koma alına uğradı. Edemleniye ve Safiye ballarının dünyaya kelüvü aman yaş ananın canını aldı. Şimdi Залина 35 yaşında. O ikinci grupa sakatı ve analık baktığını tolusının iz etip olamay. Судорога ve baş ağırtıları ile çekişi. Yaş kadın masajda ve tedavilevde muhtaç. Onun umur arkadaşı kıyınıklarga dayanmayıp aileni taşlap gitti. Zalina'nın anası Zulfira İbrahimova ballarını baka terbiyeley. Наше гражданское дело Bizim gражданлык işimiz 2 yıldan ziyade devam etti. Şimdi de bu kene vakit sozmak maksadıyla yapıla. Kene de stres menin ve Zalina'nın gözyaşları. Ne yapacağını işte. Men kureşmege devam edeceğim sonunacı. Gelecek mahkeme toplaşıvı Mart'ın 10'una tayinlendi. Залина Усиновa'nın korantası yukarı mahkeme bu meselede nokta koyacağına umut etti. Ayşe Şulakova, Umer Mustafaev, Millet için. Kabardin-Balkar araştırıcıları Asker Asmanov Enver Челбашевичнің soylarına adalet tiklемеге ve haqiqatten kazanılgan mukafatның şadet namesini almağa yardım etmege isteyler. 1945 sene aprelinin 16'sında Новоукраинская Краснознаменная 53 Атов дивизиясының 2 Украин фронт 116 сила командирінің emiri ile Uyken Sержант Enver Asmanovның 3. derece ordeni ile mukafatlandı. Kaydetmeli ki Enver Asmanov наводчик olarak 2 pulemyot noktalarının ateşlerini toxtattı, avtomaşinаны yaktı ve 20 Gitlerevitslerini öldürdü. Cesürlük ve sebat göstergeni için Akimet mükafatına nail oldu. Podvig Народа saytında Enver Osmanov 1919 senesi Bakçısaray rayonunun Hacıbulat köyünde doğan Ulu Vatan Cenkinin 1. derece ordeni ile mükafatlanğanı haqda malumat var. Enver Osmanov ve Enver Челбашевич bu bir insan degen fikir var. Kabardin-Balkar araştırıcıları bu malumatqa qaramanın soyları dikkat eterler ve bu mükafat qorantağa berilir degen umutteler. Fevral 9'ında Franko adına ilmi kitapxanede saat 15'te Kırım Cumhuriyeti'nin Medeniyet Nazir Muavini İsmet Zatov'ның kitabı taqdim etilecek. Onun serlevası Крымский государственный татарский театр оперы и балета в материалах архивов и довоенной прессы 1937-38 годах. Тедбірге ожалар, меденет векілері, kitapxane хадимлері, оқуджылар давет етілі. Kırım Tatar Medeni Tarixi Savалық muzeyinde Özbekistan'da nam kazanған ressam Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının ressamı Ali Bekirov mektep talebeleri ile көрішті. Ressamның eserleri Kırım muzeylerinden gayrı Türkiye, Romanya, Özbekistan, Lehistan ve diğer memleketlerde saklanılған.
Али Бекеровның ижади корушуы Қырым өнерлерінің анынелері атлы серги черчевесінде өткерілді. Милли театрымыздың рессамы әмде ағач ойма ішлерінің ұстасыдыр. Бүгін Али аға қадими ағаштан ойма ішлерінің құсусетлеріні әмде қадими Али чешілері аққында тариф етті. Mana bu sinirlik deyler bunu. Sini koyula bunun üstüne. Şimdi mana bunu ben hazırlap geldim. Mana bunu yan taraflarını, oglerini bugün örnekini resmini nasıl çıkarırlar buna son nasıl etip kesilir. Aletlerimi getirdim. Ana bunun üstünde iş albarılacak. Mana bu da bugünkü ballar özlerini sınap bakmak için bana hazır tahtacıklarda getirdim hazırlap. Bunu da bugünkü günü bularga şunu göstermeyi isteyeyim. Али Бекеров истидатыны ағашын бағлы олған зенатының инжіліклеріні білген иждатларындан алды. Уста ағач құсетілері аққанда мемнүлік еле тариф ете. Ахмеджеттегі 2-ші мақсыз интернат мектебінің талебелері Милли музейімізде иліккере дегілер. Олар Қырымтадар халқына айыт олған ағач ойма сырларыны мерақнен огренділер. Мы хотели узнать... Кечкен сефер біз музейні зерет еткен едік, анда Қырым халқларының ешайшы ақында білдік. Бұл сефер есе біз ойма ағач инжеліклеріні білмек мақсады иле келдік. Белкі де біздің талебелеріміз илері де бұл санатны огренерлер. Музей хадимлері қайдеткенлеріне көре Али Бекеров қадими Қырым-татар халқына айыт олған эснафты жанландырғаны қуандыра. Мұнда пек мерақыл бір экспонат бұл аляға япқан бешік ве мен белесем бұл біздің темеліміз ве аляға өзіде аңнамадырна қадар бір güzel кереклі ве инсанларға кележекке бір мирас қалдырғаны. Али Бекеров ағач ойма эснафның ақиқи ұстасыдыр. Ойында Қырым-татарларының ағач эснафының инжеліктерін огреніп, малуматлар топлады. О айры китап нешір етмеген етлене. Мавилея Юп Энвер Аблетис, миллет үшін. Кешіне көйінде ең күчлі спортчыларына мұкефатладылар. Бақчысарай районындан яшлар, бұйыклер ве балалар Қырым Жұмхурiyet спортының инкешафына исе қошқанлары үшін ярлық ве медаллеріне әлде еттілер. Тедбір тешкіл етілмесіне новая формация тешкілятының азалары қол тұтты. Ең яқшы спортчы намзеті фарқлы спорт чештілерінің векілері әлде еттілер. Тешкілетчілар спорт сahasының инкешаф етілуіні қайдеттілер. Ве спортчыларға, дигер инсанларға сағлам аят ашлағанлары үшін тешеккерлер білдірділер. Развитие здорового образа жизни, развитие физических качеств каждого гражданина России и Республики Крым, ну и победы. Главная цель в конечном итоге достижение высоких результатов, победа над собой и достижение. В нашем селе, я могу сказать, есть все титулы чемпиона мира, Европы, Украины. Мисаль оларақ Дмитрий Костюченко чекі Янигирия спорты иле оғыраша ода мүкафатқана ил олды. Дмитрийнің әнді чоқ мүкафатлары бар, ама оғлан бұндан да yüksek кірішмелерге тырыша. Здесь, как и в многих видах спорта, тренируется выносливость. Очень большая выдержка. И душевно ты поднимаешься и понимаешь, что ты не хуже других. Мы ездили в начале декабря прошлого года на соревнования в Сочи по экстремальному виду поднимания гири. Мы там заняли, также первые места заняли. Чемпионат мира, Европы и России. 13 yaşındaki Айдар Асанов yüksекlikке сычыравлар бойынша Москва купы ярышта иштирак етті. Ярыш аға қардаждынаменскийлер адына Олимпик мерkezде олып кечті. Бұл тедбір 21-ші кері кечірілді. Виадет үзре ең күчлі Русиялы сычыравчыларны топлады. Оз яшына бақмадан Айдар бір sıra ирішмелерге наил олды. Яш спортчының бізі мұхбиріміз таныш олды. Yüksекlikке, uzunlukka sıçravlar, sprinterlik ve maniyalı çapuvlar bu sport çeşitlerinin Ayder 3 yıl devamında büyük merak ile uğraşa. Ayta ki sportunu sevmekni ona babası aşlattı. Babası geçmişte boks sport çeşitinin uğraşaydı. Ayder de öz hayatını sport ile bağlamağa istedi. Sportçı tek regional seviyede de geldi, federal seviyede de iştirak etti. Çoğu sportçılar Ayder'ini tanıylar. Moskva şehrinde sıçravcı 1 metr 75 cm yüksekliğine yendi. O 2002-2003 sene doğan gençler kategorisinde iştirak etti. Umumen mında 23 sportçı öz güçlerini sınadılar.
Tedbir yaxşı şekilde yüksek seviyede olup geçti. Men anda çok dost taptım. Bir dostum 190 santimetr yükseklikni yendi. Айдернын идманчысы Евгений Трусов спортчыны истидатлы ве кабилиетлі деп сая. Сычравчы зенадашлары арасында өз максаткерлыгынен айрыла. Янгыл атлетика бойынша өз муфафакайтлерінен Айдер тек спорт мектебінде дегілде бүтін Қырымда белі. Енді спортчының ырышмелері ақында ерамадамыздың сынырларından тыш білелер. O Sankt-Peterburg şehrinde geçken yarışlarda bir kaç sefer iştirak etti. Yakın vakitlarında yengil atletika boyunca Rusya paytaxtında ötkerilgen yükseklikki sıçravlar boyunca Moskva Kupu yarışından iştirak etti. Bundan gayrı Şipovka Yunak adlı sport yarışında birinci yerge nail olup medal kazandı. İdmanчы айтқанына көре Айдерге шымдылы қалқара ярышларда иштирак этмек сыра тушмеді. Амма о эмин Айдерын гайреті бұйық басамақларға көтерілмеге ярдым етежек. Сычравчының арзусы енгіл атлетика бойынша спорт устасы олмақтыр. Сабре Халиляева, Гульнара Каримова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Кырым куртарыcıları yakın 24 saat devamında fırtına hafsızlığı akta ilan eteler. Bu yarımada özenlerinde tahmin etilgen su seviyesi көтерілуінен bağlı. Kırım Cumhuriyet Fevkalade Vaziyet Nazirliğinin malumatına göre su seviyesi 1 metraga көтерілмесі beklenili. Ama su haflı belgilerge yetmeyecek. Kurtarıcılarının malumatına göre su teknika inşaatlarına yakın yerleşken Kırım'nın 100'den ziyade köyleri tehlike zonasına kireler. Bu yerlerde barde su taşabili. İlanға geçemiz fevral ayının 10'unda Devlet Komitetinin mütehassısları Kefe şehrinde adlici konsultasiyasını geçirecekler. Konsultasiya Zaleskay 4 sokağında Memuriyet binasının 14. odasında saat 11'de başlanacak. Yazılmak için telefon 322-87. Şimdilik bu hepsi malumat bizim muhbirlerimiz endi yangi malumat üzerinde çalışalar. Onun için gelecek haberler informasyon programmasını saat 20:30'da Hasan Abibulayev ile kaçırmanız. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.